yagerageje kwiyamamaza inshuro 3 zose atsindwa, nigeze arenga n'umutaro ngo nibura ahagarariye n'ishyaka rye ry'abademokrate mu matora ya perezida. Ku myaka 78 Joseph Robinette Biden yatorewe kuba perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonye byinshi. Uyu ni umugabo w'inararibonye muri politiki ya Amerika kuko mu mwaka wa 1972 ku myaka 30 gusa aribwo bwa mbere yinjiye muri Sena, bituma abasenateri wa gatanu muto muri iki gihugu. Nyuma yo kwinjira muri Sena, Biden yatorewe kuyigumamo inshuro 6 zose, ayimaramo imyaka 36 ahagarariye leta ya Delaware. Uyu mugabo yayoboye komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ndetse abano muri komite ishinzwe ubutabera. Yiyamamaje mu myaka itandukanye adatorwa, yiyamamaje mu mwaka wa 1948 no mu mwaka wa 2008. Joe Biden ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu, afite ubuzima bwe bwihariye ndetse butakunzwe kuvugwa cyane mu itangazamakuru ngo abantu bose babumenye. Iyi ni Story House. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 byihariye ku buzima bwa perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Joe Biden. Icyambere cyihariye kuri Joe Biden, perezida wa Amerika mushya, nuko yakuza didimanga. Perezida Joe Biden ni uwa mbere wageze kuri uru rwego kandi asanzwe avuga didimanga. Iki kibazo cyari ku rwego rwo hejuru ubwo Biden yari akiri umwana, ndetse hari n'ubwo umwarimu umwe yigeze kumusohora mu ishuri abimuziza. Biden mu gitabo kivuga ku buzima bwe yise Memoir yavuze ko icyo gihe umubyeyi we yihanangirije mwarimu amubwira ati niwongera kubwira umuhungu wanjye nka kuriya nzaza nkuvanemo ibyo bigofero ku mutwe. Uyu musaza yatangaje ko icyamufashije kubasha kuvuga neza ari ugusoma no kuvuga imivugo ya William Butler Yeats, byatumye na n'ubu ayikunda, ndetse no mwirahira rye umuvugo wa Amanda Gorman uri mu bihangano byahawe umwanya mu byasururukije abantu. Ikindi kintu gitangaje ku buzima bwa Biden nuko Biden yabaye umukinnyi ukomeye w'umupira w'amaguru. Mu mwaka wa 1960 ubwo Biden yigaga amashuri yisumbuye muri Delaware's Archmayor's Academy, niwe wari uyoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi mu ikipe y'iryo shuri yakiniraga. Umugenzi we bakinanye muri icyo gihe Michael Fay aheruka gutangaza ko Biden yari umuhanga cyane ku buryo uwafataga umupira wese yifuzaga kuwumuha. Uretse abakinnyi bagenzi be, mu mwaka wa 2008 wahoze ari umutoza wa Biden, John Walsh, yavuze ko nubwo yari muto icyo gihe ariko yari umukinnyi mwiza watangaga icyizere. Ikindi kintu gitangaje ku buzima bwa Biden ni iki ngiki: akunda cyane imodoka kandi akazifata neza. Kimwe n'abandi banyamerika benshi, Joe Biden avuga ko akunda imodoka cyane, ndetse aracyatunze imodoka yo mu bwoko bwa Corvette Stingray yakozwe mu mwaka wa 1937 yahawe na se nk'impano yo ku munsi w'ubukwe bwe. Muri Kanama 2020 Biden yatangaje ko impamvu yabitse imodoka yahawe na se ari ukubera uburyo imwibutsa ibitekerezo byinshi byo mu buto bwe. Ikindi kintu cya kane cyihariye ku buzima bwa Biden nuko Biden ari umuyoboke ukomeye muri Kiliziya Gatolika. Joe Biden yabaye perezida wa kabiri uzwi nk'umukristo Gatolika. Uyu mugabo ajya mu misa buri ku cyumweru ndetse no mu muhango wo kurahira ku ya 20 Mutarama 2021 yakoresheje Bibiliya y'umuryango we imaze imyaka 127 yose. Undi mu perezida wabayeho hari umuyoboke wa Kiliziya Gatolika ni John Kennedy. Gusa Biden yagaragaje ko ashyigikiye amwe mu mahame atandukanye n'imyemerere y'idini Gatolika, arimo kubana kw'abahuje igitsina ndetse no gukuramo inda ku bagore. Ikindi kintu cyihariye kuri perezida wa Amerika mushya Joe Biden, yarahiye kuba umusenateri ari kwa muganga. Mu mwaka wa 1972 Biden yatakaje umugore we wa mbere Neil Biden n'umwana we w'umukobwa Naomi Biden wari ufite amezi 13. Abandi bana babiri ba Biden bari mu bitaro nyuma yo kugira ibikomere byatewe n'impanuka umugore we yaguyemo, maze mu gihe kirahira rye akorera umuhango mu bitaro by'i Delaware. Na nyuma yo gutangira inshingano zo kuba senateri, Biden yigeze yimuka yakomeje kuba Delaware, yita ku bana be, akajya atega gari ya moshi agiye kubareba. Ikindi kintu cyihariye ku buzima bwa Biden yabaye inkoramutima ya Barack Obama, nawe wabaye perezida wa Amerika. Biden yagiranye umubano ukomeye na Barack Obama, yabereye vice perezida mu gihe yamaze yicaye ku ntebe yo kuyobora Amerika.
Obama yigeze kuvuga ko buri cyemezo cya nyuma yafataga yagishaga inama Biden, ndetse ngo n'imiryango yabo bombi yabaye inshuti zakadasohokana. Mbere yuko Obama asohoka muri White House mu mpera za manda ye, yahaye Biden umudari w'icyubahiro, the President Medal of Freedom, ndetse anavuga ko kuba yaramugize vice perezida ari wo mwanzuro mwiza yafashe ku ngoma ye. Amakuru avuga ko mu gihe Biden yari amaze gutorwa yavuganaga na Obama inshuro nyinshi kuri telefone, ndetse ngo n'umwe mu bajyanama be bibanga mu bihe yiteguraga kuyobora Amerika. Ikindi kintu cyihariye kuri Joe Biden nuko Joe Biden burya ngakunda kurya ice cream. Mu mwaka wa 2016 nibwo Biden yatangaje ko atanywa inzoga n'itabi, ariko ko akunda kurya ice cream cyane. Mu mwaka wa 2020 nabwo hari amashusho yagiye hanze y'abuzukuru ba Biden bavuga ko uyu mugabo yihebeye cyane ice cream, gusa ngo na chocolate ayikunda cyane. Biden nawe yigeze kwivuga ati nitwa Joe Biden nkaba nkunda kurya ice cream. Ikindi kintu cyihariye ku buzima bwa Biden kindi nuko yabaye umwe mu basenateri bato muri Amerika. Ubwo Biden yatorerwaga guhagararira Delaware muri Sena ya Amerika yari afite imyaka 29, gusa yarahiye yari amaze kuzuza imyaka 30 maze abona kurahira izo nshingano nk'uko bigenwa n'amategeko ya Amerika. Abenshi bibazaga uko azakora inshingano ze mu myaka mike yari afite, ndetse akanita ku bana babiri yari asigaranye nyuma yo gutakaza umugore we n'umwana mu manuka y'imodoka. Nubwo yatezwe iminsi, ariko Biden yabyitwayemo neza ndetse abasha kuzuza inshingano ze uko bikwiye. Ikindi kintu cyihariye kuri perezida mushya wa Amerika Joe Biden, yoroye imbwa zigera kuri 2. Joe Biden atunze imbwa 2 zifite inkomoko mu Budage, yitwa Champ n'iyitwa Majoro, ndetse azabana nazo muri White House kimwe n'abandi mu muryango we. Umuryango wa Biden warokoye ubuzima bwa Majoro ubwo yari akiri ikibwana muri Delaware idafite uyitaho, bikaba bifite imyaka isaga 12. Champ yo yahawe iri zina n'umwuzukuru wa Biden. Ikindi kintu cyihariye ku buzima bw'uyu mu perezida mushya wa Amerika Joe Biden nuko yabujijwe kujya kurwana intambara ya Vietnam. Ubwo Amerika yari mu ntambara na Vietnam, Biden yari akiri umusore yagerageje gutabara igihugu kimwe n'abandi bo mu kigero cye kuko ari ikintu cyari kigezweho. Ibi ni byakunze kuko yananiwe gutabara bitewe n'uburwayi bwa asthma asanzwe arwaye. Iyi ndwara y'ubuhumekero niyo yatumye Biden ahabwa urukingo vuba na bwangu, ndetse akaba yaranarinzwe gukora ibiterane mu gihe cyo kwiyamamaza. Ubundi Joe Biden yavukiye muri leta ya Pennsylvania muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1942. Yatorewe bwa mbere kuba senateri mu mwaka wa 1973. Ni umugabo wubatse wabyaye abana 4 barimo Naomi Biden wahitanwe n'impanuka ubwo yari akiri muto, Bo Biden wapfuye 2015 azize kanseri y'ubwonko, Hunter Biden ukiriho uyu munsi, ndetse na Ashley Biden yabyaye ku mugore wa kabiri, Jill Tracy Biden, babanye nyuma yuko umugore we wa mbere aguye mu manuka y'imodoka. Kugeza ubu Joseph Joe Biden afite abuzukuru bagera kuri 5. Ngayo nguko rero ngo ubuzima bwihariye bumwe bunatangaje bwa perezida mushya wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden uburi kubera benshi urugero mu kubasha kugera ku ndoto zabo, kubera ngo uburyo nawe yabiharaniye kandi akihangana kugeza ageze kuri uyu mwanya kubwo kugira ishyaka n'intego. Iyi ni Story House, nge na Lidiane Mahirwe. Kanda subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda.